Kastalatibyan! Kit ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo aramiden ti saan mo akayat nga aramiden daken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Ay, aglaba ka matrita. Wala na. Naurno ngamin ti lalabaak ita alawas. Sukat mo't ngamin asukat dagiti anak ko. Apay. Awan danom ijay gripo yo aya. Natsanan sa nana tani. Tikag mo't ngamin. Ay, kat anusam nga rod ati sumakdo di tabubaw. Naimbag day tabubon. Ta saan amay ibusan iti danom na, nana. Ay, wan. Adulat ta ti danom na. Inaldawak to pa'y nga aglaba ijay kat adulat ta ti danom na. Ala, dito'y kan abay ka. Taagistorya taman. Ay, wala. Dito yak man nga rod abay mo, nana. Nay. Aguray ka man. Apay, nana. Anya tinakitam dito rupa. Na, anya ti katkatawaan niyo. Ay, kwa. Ay, nag-cute man day ta siding mo, di ta ping-ping mo. Anya mo ton? Ha? Kunaklano anyan ti katkatawaam dito'y rupak, nana. Inborn day ta, nana. Idipay day ta asiding ko. Kasla nga rod, ampas. Unay mo ton? Kasla ampas nga agin inanay. Ha? Nay, pagibilbilag kamot ton iti linabaam. Nagbiit ka na naglaba, bakit? Pinartaka kun ati naglaba. Makaparurod da dya bakit? Nakauy-uyaw. Kunamatla no napintas. Sino ang bakit titak na kamate maya? Ni Antem amiling a. Adayo ka bagyan me. Antila ang tiyaw awag ko kenkwana. Apay, anya ti inuyaw nakin ka. Naiti ka no siding ko dito rupak. Asla ka no agin ina na nga ampas. Ha? May saka mo't. Agkatawa ka pa'y laang. Agtal na ka dita. No kastoy ang nabanog kan mabisbisi na. Nauyaw ngamin na talaga na dya bakit? Bayam nga guyaw. Ay, no saan na ka makapagtagpal. Masungbata ka talaga day dya bakit? Ibagbaga kon. Talaga masungbata. Hello, Manang. Hello. Ay na, ado ti customer mi dito parlor. Saan nakadisturbuan? Agdamag aklaeng. Ani ayati damagam, damagam darasam. Agikikat kayo ka di iti siding dita? Ay, agpukpukis kami laang ditoy. Agunat kan agkulot iti buok. Agmanicure kan agpedicure kami. Hangam saan kaming agikikat iti siding? Sa dino ngay nga rod nga tati pagpaikatak dito yung siding dito rupa? Pakasikuram aya iti dayta asiding. Addan dayta asiding di tarupam, sipud na yanak ka. Hay, ani aya tinaknakan mo, taapa kayat mo apaikat. Uy-uyawon nak nga rod, jay nalaing akaro ba mi abakot? Asino aya dayta abaket? Uyawon mataan, uyawon na ka. Nagado ang masabat. Ay tapay mo't nauyaw abakag. Kasanok nga ta aya amaliklikan. Ay, Fidel. Ay, sa dino ti papanam. Di taman taltalon ko, antay. Ay, puno gayam jay is-istoryaan da. Anyang is istoryanda, antay. Akumut-kutong ka. Ay, kababagik da ito, antay. Ay, kat no ibagbagada mat nga dan sa kano kanser mau. Ha? Nay, awan mo't antay. Asino aya ti mangis istorya ti dayta? Kwa, ay, nakangagakon aya. Naawan mo't sakit ka, antay. Sigurado ka nga awan. Ay, dakkel at talaga ti kimut tungam. Wano, bye-bye anakan ni bakit mau. Naasikaso ni bakit ko, antay. Saan man natila dengdenggan yung istorya? Sapay makapanervyos mo dayta kanser ng ibagbagayaw. Ay, iso nga road. Asino aya jay nalaing nga agistorya dito lugar tayaw.
Ay, uyawon da ka pa'y mate, Fidel. Agin, di mo. Kat no si ka tinagbatad ang nauyaw. Rita, Ngay, apay nana. walis ka awalays dito'y paraangan niya. Oh. Wan anana tanay, nagado ti agtinag abulong. Ay, amaw, nagsinabat kami kanila kay mau di ta kalsada. Mapan ijay taltalon me, nana. Amaw, kasla kayat ko apat tiyan tis istoryaan da nga da kanser na. Nilakay ko ti kunayo nga da kanser na. Ay, wen takumot-kot tong mate. Nakadamagan nyo iti dayta. Ay na, makapadanag. Awan kanser nilakay ko, nana. Apay nga ron akumot-kot tong naawan kanser na. Kababagi na dayjay, nana. Ay, umasidag ka man anay imbag. Apay aya, nana. Adayta. Ay, nay, Rita, kasla dumakdakkel day ta siding di tarupam Dinak man pagdanagan, nana. Ay, kasla imakar pay. Ay, tilamad badlaw yo. Ay, wan, umakakar nga agpaysaw balasang ko. Idi na di nagkita ta. Adda di ta sentro ti pingping mau. Ika, pimaban. Ay na, sardangan dakman nga uyawan, nana. Ay, delikado ti agakar-akar asiding Rita. Ay, amangan no kanser daytan. Ay sus, kanser mo't la amin na makita yo. Ay, kaslang amin dumakdakal. Ay, nabnabyag asideng. Aldawan, nana. Mapankan iti papanam. Ay, wen gayam. Mapan ko igatangan dya balasang ko iti blouse na. Ha, jay kanunangin ti kayat nakat. Sige nga, Rodan. Mapanakon, Rita. Bye-bye. Ay, naperdi man ti aldaw kon. Inuyaw nakmanon day jay abaka. Apay bakit? Nakutungak ka di una yan aya. Saan mo ti panagkunak? Inuyaw nakit din yan timiling. Adda ka no kanser ko. Kunakken kan. Kumarkaro ti kinauyaw na day jay akabagyam. Pagdandanagan na ti tao. Nalabsan nak nga rod itay nga agwalwalis diti paraangan. Okay, Inuyaw nak anyapay ngay. niyan timiling nga talaga. Ay na, talagang agtep-tepelak laeng lakay. Ngala, bayamon bakit? Kaasimot no tutupam kat ni. Bakit na jay? Agalwad, oras nga umay pumasyar jay ading ko abakla. Ha! Saan la nalaing agpokis day jay? Nalaing mat nga aguyaw. Aday tatay blouse ang ginatang ka. Sosyal! Medium dayta. Lalakan sa amot ti presyo na. Ay na, saglalaka ay ati 700 pesos. Ay, mabalin matan Sige, ingka ipadasan anak ko. Ay, wananang, ipadas ko. Labaak inton bigat. Huston to, inton isuot mo. Ad-ada sumiksiak iti daytoy a blouse ko. Lakit di anak ko. I am here! I am here! Unay mo't dayta pa nagkinni-kinni mon. Ket, anya nga rod ngay? Kunak no saan mon amasangot ti umay pumasyar. Ay, gayam. Bayada mo jay utang mo kanyak. Ken, pameriendaan nak. Promise mo dayta. Anya aya ti kayat mo a merienda. Kat jay ka ba alam agatangan Sige, mapanaklatan gumatang dita kantina iti soft drinks kan tinapay. Darasam nga rod tamabisina kwan. Aguray ka. Tas siripag pay, ang mga nuadda di tarwar di bakit analaing nga aguyaw. Timing ngay mayak. Nasaya at nulumabas. Tamapan kuman matuyawan. Ay, agtana ka man. Dakas ti aguy-uyaw. Nanang, ayan na dyan blouse ko, alinabaam. Kat no inakas kumatan.
Linadyak pa yan. Kasapula kon. Ay, inhanger ko gayam. Kita am ijay cabinet mau. Apay, rumwar ka manan. Adang arod lakad mi kadagiti barkada. Ay, saan kang agpakpakarabi Wan, nanang. Agawid ak madladagos. Ay, makabanog mat atalaga ti aglaba. Nang runa no nagado ti lalabaan. Nanang! Inananom ngay ti blouse ko. Nay, apay aya. Bimasit mat kanyakon. Na, ay, nagbalin matan ahangeng. Apay nga minaplinan tsampay laang. Kat kunam gaya mapara pasyar mau. Basitan kanyak. Sapay nagnina ti pananggatang yo. Ay, usarim latan, tamaibagay mutkan ka. Ay, saan ka di nga uso, ita, di ibagbagada crop top. Sa bagay matkit di Ay, bagay mo ti ag crop top, anak ko. Katno kasta ak mat idibalasang ak. Ay, mahilig ak nga hangeng. Ay na, nagmayat ti agmerienda dito si Ruk ti Bayabas. Nakapres-pres ko ti angin. Dito imot nga minti kayat mo apag meriendaan ta. Ket, nagpudot nga ro di taon nagtibalay yo. Makita na ta dito ni Nana Mileng. Why, nasaya at mat. Agsagana ka, sigurado nga uyawon na kaday dyan. Sige padasan na, taaginuyaw kami. Amamom ka di day ta lumabas? Balasang samet. Iso day ta di inaudi nga anak ni Nana Mileng. Oh? Isugayam dayta? Aguray ka man. Uy, anya ti aramida? Hello? Labasan kayo, pay. Why, apaw, nakakrap top. Agtanya ka. Ay na, bagay mo day ta crop top mo Isumati ko na ni nanang ko. Bagay ko ka, no? Ay na, kasla ka napsog nga ampas. Ha? Oh. Anya? Saan ako amapan ijabalay ti barkadak? Agawid ak manlangan. Hala ka, nagawi dun. Ni makasangsangitan. Ipulong nakalakit di ka ni nanang na. Nay, kunak man no nakadanon kan ijay balay ti barkadam ako nam. Saan ako na nagtuloy anapan nanang? Tapay, anyat na pasamak. Inuyaw nak dayjay abakla kabsat ni Manang Rita. Ha? Anyat imbaganakan ka. Kasla ka no nabsog nga ampas dito'y karaptap ko. Anya? Ha? Ay, mapanak iti ayan da dya abakla itamot laang. Taapaal! Ha? Why, talaga nga inururay ka. Manang, Ah, anya ka din tinagan da ito abaket? Miling tinagan na. Talaga nga inururay ka. Miling. Ay, kunamlan asino ka abakla. Awan respeto mi tinataengan nakas kanyak. Hoy, amom ti agibaga iti respeto. Ngam di mo amo a respetuan ti padam a tao. Abay! Anya ti basol ko kada kayaw. Ta inuyaw-yaw jay anak kaw. Hoy. Ha? Deyo amo ti basolyo kada kami? Katno inuyaw na kami kanila kay ko itinamin ano adaras? Ha? Dayta ti dakkel a basol mo. Ita ta inuyaw ko jay anak mo. Permikit din ti ungat mo. Ay kutwan na! Tanasaktan dya anak ko. Uray la nagsangsangay. Nasaktan kami mat nana. Ngam pinasensyaan da kalaeng. Nana, denggam anasaya at daytoy. Ako nana, di mo aramidan ti saan mo akayat, nga aramidan dakan ka. Ha? Oh, anya ngay nanang. Impungot-pungot mo ka di ida nanang. Nangaro na dya abakla ako namlano asino.
Ay, dandani dakit di impungot-pungot anak ko. Anya? Saan ka limaban? Kunak man no kunam alumaban ka uray duada. Mabai nakit di takunada. Saan mau nga aramidan ti saan mau akayat nga aramidan daken ka. Anya? Ay, iso sa anak ton nga aguy uyaw anak ko. Ay, nasakit gayam terik na ti mauyaw. Ay, iyarig mulaken ka na nga inuyaw da. Kut talagamat nga minanasakit tirik na ti mauyaw nanang. Wan anak ko. Iso asantan nga aramidan dayta. Tapno saan datamet nga uyawan kan apaan. Sikaan nanang. Naglaing kamot ngamin nga aguyaw. Kastala ti biyag nanang. Nudakas, saan nga aramidan? Ay, wan anak ko. Maday ti aguy uyaw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo aramiden ti saan mo akayat nga aramiden daken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.